Halo teman-teman, hari ini kakak mau mencari mainan lagi nih teman-teman. Kakak mau mencari mainan ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Kira-kira ada mainan ondel-ondel pocong gak ya teman-teman? Coba kita lihat teman-teman. Ada apa aja di sini? Coba kita ke sini teman-teman. Wah, apa itu? Coba kita ke sana teman-teman. Ada apa ini? Wow, ada mobil Tayo di sini teman-teman. Wow, ayolah kita selamatin dulu aja teman-teman. Lumayan nih teman-teman. Dapat warna merah mobil Tayo di sini teman-teman. Oke, kita taruh di sini dulu teman-teman. Kita cari lagi. Ada mainan apa aja di sini teman-teman? Coba kita ke sana teman-teman. Wah, kakak mau mencari mainan ondel-ondel pocong nih. Tapi dapatnya mobil Tayo, lumayan lah. Wah, apalagi itu teman-teman? Coba kita lihat teman-teman. Wow, ini mobil Tayo lagi nih teman-teman. Mobil Tayo warna biru teman-teman. Dia masuk jurang kayaknya ini teman-teman. Kita selamatin lagi aja teman-teman. Oke, kita kumpulin lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Wow, udah dapat dua nih teman-teman. Warna merah sama warna biru. Coba kita cari lagi teman-teman. Ada di mana lagi ya? Coba kita kesini teman-teman. Ada di mana lagi nih mainan nih? Kita coba cari teman-teman. Wah, ada lagi nih teman-teman. Ada lagi ondel-ondel sepasang nih teman-teman. Doi lagi pacaran kayaknya nih teman-teman. Diam-diam aja berdua. Oke lah, kita selamatin aja teman-teman. Kita ambil dulu teman-teman. Oke, kita kumpulin lagi teman-teman. Kita taruh dulu di sini teman-teman. Wow, sudah dapat 4 nih teman-teman. Coba kita cari lagi. Kakak mau dapetin ondel-ondel pocong, coba teman-teman. Ada di mana nih? Coba di balik pohon. Ada gak ini teman-teman? Coba kita lihat teman-teman. Wah, benar teman-teman. Kakak mendapatkan ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Lagi pada ngerumpi kayaknya nih teman-teman. Wow, kita kumpulin aja teman-teman lah. Nggak usah lama-lama. Kita kumpulin mainannya teman-teman. Wis nih ada ondel-ondel pocong teman-teman. Kita kumpulin di sini aja nih. Biar banyak mainannya teman-teman. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, ini ada warna putih nih teman-teman sama warna hijau teman-teman. Kita kumpulin lagi teman-teman di sini teman-teman. Wow, serem-serem nih ondel-ondel pocongnya teman-teman. Ada warna putih sama warna apa nih teman-teman? Peach. Kita kumpulin lagi aja teman-teman di sini teman-teman. Wow, ondel-ondel pocongnya pada serem-serem aja nih teman-teman. Oke teman-teman, sudah dapat banyak nih teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.